आझाद मैदान बसला काल थिंगासून असले भाशणां जाली की आख्खे गोंय पॅरलायज करतले, ब्रीज बंद करतले. तुम्ही ऐकला आसतलें आनी तुम्ही रिपोर्टिंग केला ते. हांव एकूच सांगपाक सोदता, हे सगळे जे टॅक्सीवाले स्ट्रायकार म्हूण आसात, they have no reason to resort to agitation. Here is a responsive government. हांव ह्याच हॉलान तांकां मेळ्ळलो लास्ट टायम. तेणी जे तेंचे सगल्यो ग्रीवेन्सीज आसल्यो त्यो लिस्ट आउट केल्यो. ते उपरांत आल्तिना along with the honorable chief minister हांव सगळे टॅक्सीवाल्यांक मेळ्ळलो आनी तेन्ना ते पयले कंडिशन घालताले गोवा मायल्स देन वी वील कम फॉर टाउन. इवन दॅट टायम ते सेड, इवन दॅट टायम तांकां आमी सांगलें यू कॅनॉट होल्ड अ गन टू आवर टेम्पल. अशें गन धरून खंयचोय सरकार केन्ना आयकपाना आनी आमी तरी आयकपाना आनी हांव तरी बिलकूल आयकपाना. डोंट ट्राय टू डिक्टेट टर्म्स बाय डिक्टेटोरियल मेथड्स by pointing a gun at the temple and literally trying to call the shots which are unwarranted for. When the government is so cooperative, I think it is unwarranted, uncalled for strike and without any reasoning. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मेन हायलायट कितें दिसांनी हांव कितें मोडीत आसा आनी सगळ्यांक जाणवाय आसा की आमी एज पर द ऑर्डर ऑफ द हायकोर्ट and as mandated by MOT, as is everywhere in the country, to install digital meters for the taxis. पहिले ते म्हणटाले आमी डिजिटल मीटर घालपा रेडी आहा आनी सडनली आतां तेंचे इंटेंशन क्लियर जाता. दे हॅव नो इंटेंशन इवन पुटिंग द डिजिटल मीटर्स. गोवा मायल्स इज ओनली एन एक्सक्यूज बीइंग यूज्ड. स्क्रॅप गोवा मायल्स and then we'll install the digital meter. And why I am saying this? पहिले जेन्ना digital meter आमी install करपाचे आसले, as it happens many a times, जेन्ना meter install करता आनी easily out of order उडोवपाक मेळटा. एक वायर लूज कर आनी कितें एक स्क्रू काड आनी मागीर सांग तो चलना म्हणून. आतां आमी बॅक एंड सर्विसीस which I have been insisting through NIC. There is a GPS, there is a panic button. Automatically there is going to be monitoring which point to which point the taxi has travelled, how many kilometers it has travelled, and सगळे ऑटोमॅटीक उक्तेपणान सगळ्यांक चोवपाक मेळटले. आनी जेन्ना मॉनिटर जाता म्हाका दिसता टॅक्सीवाले आमचे गोंयान चिंतता की हांव तांकां मॉनिटरींग नाका, मिटर नाका, कांय नाका. आतां स्पश्ट जाता तेंचे कितें हांवें कंडिशन घालता स्क्रॅप गोवा मायल्स. हाव कॅन दे पूट सच ए कंडिशन टू द गव्हर्मेंट? तेंचे कंडिशन हे आमी कशें शक्य ना आमी आयकपाक शकतात ते. एक्चुअली हांव तुमकां खबर आसतलें हांवें प्रेसाकूय हेजे पयलीं सांगिल्लें आसा. एंटायर थिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॅनेजमेंट शूड बी वीथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट. बट इन द पास्ट समहाव गोवा मायल्स म्हूण केलें, इट वॉज डन बाय द टुरिजम डिपार्टमेंट. इन देयर विजडम दे थॉट इट to stop harassment of tourists, which a lot of complaints were there. They did it. I am not saying they did something wrong, but I told them in parlance of government business, let it be handed over to the transport department. Then I will take a call. They have willingly, and it takes in the government it takes time to move files. We are about to pay the airport authority their dues, almost 1,54 lakhs. 1 crore is going to be paid by tourism department. 54 lakhs, the share of United Taximen whom the counter was handed over, they will be paying. Half of it transport department will be paying, half of it taxi people will be paying who are running the counter at the airport. Now having said this, एकदा counter दोन्ही आमकां hand over दितले तेन्ना आमी डिसिजन घेतले. काउंटर एक तरी ब्लॅक एंड येलो टॅक्सीवाल्यांक दिले, दुसरो काउंटर कोणाक दिवपाचो? गोवा मायल्स थिंगा काउंटर आसपाना. एग्रिगेटर डज नॉट नॉर्मली हॅव अ काउंटर वेर दे सॉलिसिट द कस्टमर्स. थिंगा कितें जातालें, मेन ग्रीवन्स कित्याक जाताली टॅक्सीवाल्यांची, ते लायक ऑर्डिनरी टॅक्सीज दे यूज टू सॉलिसिट कस्टमर्स आनी देन हेंचे बिजनस पाड पडटाले कोण ब्लॅक एंड येलो आसताले. हें सुद्दां प्रॉब्लेम एक आमकां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करतले
other than from the tourism counter कितें तेंचे information दिवपाचें आसा, they will not be allowed to operate from the airport as they were operating in the problem. Goa miles आपले business ते मोठा व्हरता ते. The taxi fellas from the airport, United control whatsoever. All of you know, and there have been umpteen number of complaints. म्हणजे टॅक्सी कशी ऑपरेट करपाची, एक ट्रिप मारपाची, जाय ते चार्ज करपाचे, आनी मागीर गप बसपाचे. अरे आमी खंयच्या संवसारान रावता? Things have moved on. We have to make tourism competitive. There are other destinations which have developed. Goa was one of the most preferred place but now there are other destinations which have developed. So we can't allow this sort of thing to happen, and we will be tackling it with the iron. An attempt being made to stall the installation of digital meters, as I look at it. This is Goa Miles. Goa Miles is only a ruse and an excuse being used not to install the digital meter. My humble appeal, आमचे सगळे टॅक्सीवाल्यांकडे हालती काय नाव मागता. If you have any grievance, please contact my director. He will fix a meeting with me in this very conference. Let us thrash it across the table. Not go and break something or park your taxi on the way as they are threatening, or disrupt the normal flow of traffic. As it is, we are in pandemic times. There is a debate going on whether economy should run properly or we should keep everything open, or we should again go for a shutdown. When this major debate is going on, when along with life we realize the importance of livelihood being maintained, they want to finish the livelihood of Goa, which is tourism now, having mining, having stock. म्हणजे तांकां मातशें पूण काळजी ना. आदलेच संवसारान तुमी रावता. You don't want competition. As I said earlier, it is like saying, आता तुम्ही ऑनलायन शॉपिंग करता ते टू डिफरंट शॉपिंग सायट, ऑनलायन घरा कडेन तुजे हें पावता. हांवें एक शोरूम गायला, हांवें इतले पयशे खर्च केला, हांवें शॉप घातला, तुज्यान घेवपा जायना, हें आमी म्हणपाक शकता. खंयच्या संवसारान आमी रावता? ओन्ली वेन इट कम्स टू टॅक्सी पीपल, रुल्स शूड नॉट एप्लाय टू देम. हांव तांकां विचारता. सो तुमी गैरसमज करनाका, तुमी मातशे फुडले चिंता. आमी इवन इन द पास्ट तांकां ऑल्टरनेटीव दिले. तुमकां दिसता गोवा मायल्स सारकें ना, तुमी तुमचें ओन एप घाला. वयल्यान गव्हर्मेंट एसिस्टन्स आनी फायनान्शियल हेल्पूय दिता तुमकां. म्हणजे तुमकां कॉम्पिटिशनूच नाका. तुमकां आदल्या संवसारान रावपाक जाय. एक वा दोन ट्रीप मारपाचे आनी ते ट्युरिस्टांक मॅक्सिमम चार्ज करपाचे, आनी आमचें ट्युरिजम काबार जातलें अशें केलें. म्हणून हांव तांकां परत अपील करता, दुसरें सांगपाक सोदता. द एसेन्शियल सर्विसीस मेंटेनन्स एक्ट टील मे इट इज स्टील इन फोर्स.
So taxi service is an essential service. Government will not hesitate to take action. Last time we had already started issuing notices for those who were participating in the illegal strike. Notice to the Delhi. Why their permit should not be cancelled, because there is clear provision in the Motor Vehicle Act, and we will not hesitate to again issue them these notices and take action. Government will come down very strictly, very heavily, because we want this problem to be solved once for all. 10,000 taxis or 800 people or 1,000 people cannot hold the whole economy, the whole tourism business, the whole of Goa to ransom. They should realize. Swata आणि म्हाका तरी दिसना खंयच्या स्टेटीन खंय एक कडेन अशें दादागिरी करून खंयचे प्रॉब्लेम केन्नाच सॉल्व जावपाक शकता आनी गोंयांत तरी जावपाना हें तेणी स्पश्टपणे तांकां समजून येवपाक जाय. ते आमचे एम्बेसेडर टुरिजमाचे. आमी तेंचे विरोध न्हू, हांव अजुनूय सांगता, मॅक्सिमम हांवें तांकां एकोमोडेट केला. ते टॅक्सीवाले आसून दी, बसवाले आसून दी, whatever their genuine demands are, we have considered. Moreover, even for purposes of revision of rates which they wanted, I have agreed. STA is going to meet shortly, but all issues are interrelated. Handing over of the counter at the airport, having a STA meeting to revise the rates, getting the digital for backhand services, installation of the meters, and सगळे simultaneously एक बरोबर जातले. आणि हे जावपाक थोडे दीस लागता. हांव वीक आनी म्हयने म्हणना, थोडेशे दीस लागता. बट मीनवायल वी कॅन ऑलवेज सीट अक्रॉस द टेबल एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लेम. कितें आसा ते नो नीड फॉर देम टू एजिटेट. सो अगेन I have to the press, I am appealing to them, come to the negotiating table and solve the problem. As far as the Kadamba, last time Kadamba Transport Corporation Transport Management Plan was in place. Mr. Ghate is here. He has given me a detailed plan how the Kadamba buses will operate. There will be no disruption. Major point is from airport to Kalangut and Kandoli that side. And we had last time operated. Now there are about 70 arrivals and departure. Last time there were 90. And the pandemic mein Kalagan flight kami jalo. So we have made all arrangements as far from the Kadamba side. Digital meters are ready for installation. Only from NIC, a few things are being discussed, are being finesse, to attain finesse and to do it properly. We are last moment, whatever patching up is to be done is being done. So that also will be a smooth thing once they decide to install the meter. Otherwise, I am afraid the courts, we are already in contempt of the High Court direction to the government. So we have no alternative but to take strict action. टॅक्सीवाल्यांनी समजून घेवपाक जाय, आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा. They will also be in serious contempt of the High Court if they defy the government and not with one excuse or other not to put the meter. They should also realize another thing. We cannot cancel. Governance is a continuous process. Even though tourism had brought Goa miles, आमच्यानी cancel करपाक जायना. आणि कॅन्सल करपाक जायना ती परिस्थिती हे टॅक्सीवालेच हाडटा. आतां टुरिस्ट आमचे येतात, फ्लायट आमचे येतात, कोण तांकां हेल्प करता, कोण ऑपरेट करता? गोवा मायल्स टॅक्सीवाले. आमचे एअरपोर्ट युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन आसा ते टॅक्सीवाले. आनी हे बाकीचे स्ट्रायकार बसला. सो अशें केल्यार बाकीच्या चान्स तेच दिता. तेच परिस्थिती अशी निर्माण जाता की गोवा मायल्स अवश्य गोंयांत गरज आसा म्हूण तेच दाखयता लोकांक. आणि सोय भितर टॅक्सी जाय म्हणून तेच आतां दाखयता. सो दे आर स्पॉयलिंग देअर ओन केस. They are spoiling their own reasoning as to why they want only their self. In the name of आमी गोंयकार कोण, आमी गोंयकारांचेर एगेन्स्ट न्हू. इनफॅक्ट गोंयकारां लागून हांवें 15 years डोमेसायल हाडला, बॅच हाडला, कंपल्सरी केला. हांव हेच्या आदी हेजे काय कॅन्सील केल्लो बॅच हांवें परत इंट्रोड्यूस केला. सो हांव तांकां परत अपील करता, करपा जाय म्हूण तुमी स्ट्रायक करनाका, करपा जाय म्हूण फाल्यां रस्ते बंद करनाका. आणि समजू नाका आणि ही समजुनी घेनाका की सरकार काय एक्शन घेवपाना म्हणून बरे भाशेन आमी कितें इश्यू आहा जाल्यार सॉल्व करया.
तेच भाशेन डिजिटल मिटरचे सांगला, फेअर हायकाचे सांगला. Aggregator also, there are rules which are defined. Goa government or any government cannot do just what they want. We will be operating strictly under the rules. If they flout certain conditions, as I said, they are flouting at the airport by soliciting customers. 4-5 त्यांचे staff असतात. There is no way the aggregator should operate. Aggregator म्हणजे कितें, मोबायलाचेर तो फोन खूंय आसूं, आपण उमके फ्लायटीर पावता, आपल्या टॅक्सी उमके वेळार एअरपोर्टार जाय, आपली फ्लायट उमके वेळार पावतली. ते इन एंड अराउंड एअरपोर्ट ते आसता. परत मोबायलार त्या ड्रायव्हराक फोन मारल्यार इमिडिएटली ते थिंगा येता. This should be the way the aggregator should operate, not operate through a counter, which I am very clear. And the order of ESMA is here before me. It is valid till 24th of May 2021. So we need not impose any new order. Our order is already enforced as far as essential services are concerned. Show cause, I have a copy of a show cause notice which was issued last time, and because afterwards they fell in line, we had discontinued. We will not hesitate to take the same action. So let everything happen in a good way. My earnest appeal to them. We are very responsive. Anytime I am ready to meet them, let them contact my director. Director will contact me. आम्ही सगळे बसून कितें प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करपाक रेडी आहा. पूण प्रॉब्लेम नासतना कंडिशन घालून तुम्ही पहिले गोवा मायल्स कॅन्सल करा, मागीर आमी येवन बसतले, मागीर आमी कांय डिस्कशन करपाचें ना. आमी योग्य ते डिसिजन घेतले इन द इंटरेस्ट ऑफ टुरिजम industry of Goa, in the interest of Goans who largely travel. Many people today travel also by Goa miles because they say it is much cheaper. And wherever aggregated taxis run by aggregator has come, in all the big metros, you may experience kara, you may go bayar gela astale, how cheap it is. Previously I know from Goa Southern in Delhi, my friends used to come to meet me. They सांगताले 1000 रुपये लागतलो, एकटो बरो पैसा होता, दुसऱ्या 600 रुपये लागतलो, तुमकां आता फकत 400 रुपये लागता. एकटो सांगता आपले 150 रुपये लागता. So you don't want Goans to enjoy this facility. You want to be fleeced, like what happens sometimes. Now I don't want to go into that. एक पॉइंट आता सपोज सेक्रेटरीएट आपल्या दोर म्हणले, सेक्रेटरीएटसून असेंब्ली कॉम्प्लेक्स ते सांगता मातशें थिंगा असेंब्ली कॉम्प्लेक्स तितलेच मुखार वचपाक आनी 500 रुपया अशें चलता. तुमकां खबर आसा, हांवें सांगपाची गरज ना. सो हें बंद जावपाक जाय. थिंकींग हॅज टू चेंज. The decisions have to be very strong, and I want to say here that we will come down very strongly. And now I कितें सांगता, Goa depends on tourism, and now it's going to be only tourism. With such first-class infrastructure being created in terms of bridges and roads which are further going to improve in a year's time or year and a half. तुम्ही पहिला सगळी कामां सगळी कडेन चालू आसा. एकदा ती फुल्ली कंप्लीट जातकच गोंय दुसरेच भाशेन आसतलें. And like is the system abroad, everywhere you have speed camera, everywhere you have everything monitored by camera. You have good marking on the roads, you have good signals, you have signboards depicting which direction to go, which side is which village, which side is which town. हे सगळें येतकच आमच्या सरकारान डिसायड केला, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमी बरयला, तेन्ना आमी तुमचे न्यू मोटर व्हेकल एक्ट इम्प्लिमेंट करतले. परत आमकां गोंयकारांक त्रास दिवपाचे ना. खूब जाण प्रेसवाले कडेन पर्सनली उलयले तेन्नाय म्हाका सांगपाक लागले, अरे आमी एकदां हेल्मेट विसरता, एवरी टायम चुकोन इसरले. गोंयकारांची हॅबीट मातशी ती संवयची जावं दी, यूज जावं दी. न्यू एक्ट येता तेन्ना तुमी मातशें तें पोस्टपोन करा. कित्याक हेल्मेट ना 500 रुपया, ते खंयचे 500 रुपया दितले, गरीब खंयचे 500 रुपया मिनिमम हांव सांगता. आनी लायसन्स ना आनी कितें 2000 5000 खंयचे दितले. म्हणून हें आमी डिफर करपाक केला. केंद्र सरकार आमचें कितलें आयकता. सद्या Goa is not the only state, but also I have come to know from my colleagues there are other states which have also kept it in abeyance. म्हणजे ते लोक सारके तुटून पडले थोडे स्टेटीन. हें कितें काय म्हूण थोडे गाडी पार्क करून वचपाक लागले. स्कूटर पार्क करून तुमकांच करा ही गाडी, आमकडे फायन भरपाक जाय. ही परिस्थिती आमी गोंया हाडया नाका न्ही. ताका लागून आमी योग्य निर्णय घेतलो आनी म्हाका पार्टीचोय आदेश येयलो, BJP पक्षाचो आनी अध्यक्षाचो चड करून आमी ते डिसायड केला, प्लीज गोंयकारांक आमी त्रास करूं नाका. हांवें सांगलें म्हाजें इंटेंशन
ते सुप्रीम कोर्ट कमिटी येयली आमकां सांगलें ना करपाकूच जाय आमी केलें. सो आमी आमचें करपाचें काम केलें. पूण जेन्ना पब्लीक रिएक्शन येता एंड इन पब्लीक इंट्रस्ट एनी डिसिजन कॅन बी रिवर्स्ड ऑर टेकन. सो इन पब्लीक इंट्रस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमन मॅन बिकॉज ऑफ द जनरल पब्लीक आमी हे डिसिजन पेंडिंग दवरला फॉर सेक ऑफ इम्प्लिमेंटेशन. लेट अस वेट फॉर अ सुपर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेन्ना आमी पळोवया. रेट चड आसा आनी गोंयकार अशे लोक आसा जांकां बाबा 5,000 6,000 सुद्दां सॅलरी आसा. सो तांकां हें तुमी म्हणला तशें इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू पे सच अमावंट. सो वॉट यू आर प्लॅनिंग? बाबा आमी प्लॅनिंग तेजे फुडलेंय आमी केला. आमी एक जॉयंट रिप्रेझेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रान्सपोर्टाक दिवपाक केला. आणि I would also be writing to the Honorable Prime Minister also that this particular thing of imposing fines, while the cause is noble, the reasons are noble to get discipline on the roads, it is going to be counterproductive. जे अन्न ना लोकांकडे खावपाक, जे पॅन्डेमिक टायमार स्ट्रगल करता ते कशे फायन भरतले, खंयचे फायन भरतले. आणि तेकाच लागून या सरकारान काळजी घेवन बसवाल्यान पॅसेंजर टॅक्स कॅन्सल केले, त्यांचे टॅक्स कॅन्सल केले, मोटरसायकल पायलटाचे कॅन्सल केले, रिक्षेचे कॅन्सल केले, टॅक्सीवाल्यांचे कॅन्सल केले, पेनल्टी कॅन्सल केली. सो गव्हर्नमेंटाक काळजी. तुम्ही म्हटलं पार्टी प्रेसिडेंटाचा आदेश येतो. इज पार्टी डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन गव्हर्नमेंट? इट इज देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिक्टेटिंग टर्म्स. वॉट एवर इज गुड, a good government will always accept. So because we want good governance, good decisions, we are prone to listen to whether it may be coming from any quarter. Like that it was also the suggestion of the honorable leader of opposition also, not only our party president. They also made a big noise and they said na ye korpa jayna. So bore सूचना येता आमी ते आपणावपाकूच जाय. इम्प्लिकेशन्स खबर आशिल्ले नोटिफाय केले गव्हर्नमेंटान? ना, नोटिफाय केले कित्याक कायदो प्रमाणे नोटिफाय करपाकूच जाय. अदरवायज यू आस्क्ड अ गुड I would have been pulled up. So I have done my duty. Thereafter cabinet decides to be taken, so there is no problem about it. Legal status किना होता? It is in abeyance, so we are trying to. Somebody will go in court. No, it is kept in abeyance. Somebody can go to the court and what you are saying is correct. Yes, somebody can go to the court, but in other states, in spite of the opinion of the Attorney General, no, you have to implement it. It has not been implemented. I know for a fact, I don't want to name the state because they are my friends, they told not to tell their name. They said, no, we are just not able to implement, even though you have passed it in parliament. कित्याक स्टेटीनी लोक फॉर्म मारता न्हू, सेंटर पास करता, पूण स्टेटीनी तुम्ही सांगला तशें लोकां कडेन अन्न ना, थोड्यांक खावपाक पॅन्डेमिक टायमार जॉब. आता पॅन्डेमिक टायम हांव एक एक्झाम्पल दिता. एक वन मिनिट. पॅन्डेमिक टायम एकूच एक्झाम्पल. कोण सीक पडटा आणि काय मोड ऑफ ट्रान्सपोर्ट ना, सिरियस आहा, तो 30 जाण बसून व्हरता हांगा पॅन्डेमिक म्हणून, तेन्ना तुम्ही फायन दितले आनी तेंची परिस्थिती तुम्ही हाडटले, ते स्कूटर थिंगा पार्क करून गाडी पार्क करून धांव मारपाचो, हें आमी जावपाक दिवपा ना न्ही. वी हॅव टू ऑल्सो बी प्रॅक्टिकल. सांग. No, there have in rural areas it has happened. In other states, I know, my friends have told me. Fine for violation, no? Huh? Fine for violation. Beg your pardon? Fine for violation. Yes. It is not for anything else. For poor man, anything. You cannot fine just the poor people. You are fining the person who is not having helmet, who is violating the rules. So how you can justify this? See, one thing I will tell you. गोवा के लोक अजीब है. एक टाइम एक प्राइम मिनिस्टर म्हणले, आता टॅक्सीवाले बी अजीब है. इतले तांकां करून ते थिंगा स्ट्रायका वयतात. तुमी विचारा मरे, हे भाशेन गोंयांत जाता जाल्यार आमी कितें करपाचें? टॅक्सीवाल्याचें कितें सांगता, आतां आमी जर सोशल मिडियाचेर वचत जाल्यार आमकां गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक माफिया म्हणपाक लागले, आनी इमेज सगळी इंडिया बदल, आनी इवन आउटसायड इंडिया इंटरनॅशनल ते पीपल आर कॉलिंग देम टॅक्सी माफिया. आतां जर आय हॅव सीन from Margam to Olvar, anybody want to travel, these people are charging them 400, 500, 600. So this is not acceptable. Even private लोक आपली गाडी घेऊन गेले थिंगा व्हरपा दिना. थोडे रिसॉर्ट आहा, like Mobor. Recently I had an experience of one of my own family going. They said no, you cannot park. When he parked there, he stayed at the resort. तेजे टायरा वारो सोडलो चारय. आमचे हायर करपा जाय. हें कितें चल्लां? त्याची मेंटॅलिटी त्याला एकदम घडण्याचा विचार करपा जाय, मागीर
करून कॅरम खेळपाक जाय नाल्यार देव तो करून दबार Yeah. दिस हॅज बिकम देयर मेंटॅलिटी Yes. So I have called this press conference precisely because you have to highlight. I brought out. त्यांच्या आमच्या मतीन कितें जाता मिटर येयले आमी मेले सगळे मॉनिटर जाता पयले तांकां कळना मिटर म्हणल्यार तेणी चिंतले ते आउट ऑफ ऑर्डर करतले म्हणून आतां विथ द बॅक एंड सर्विसीस and GPS and NIC monitor, they know they will not be able to do. So therefore this agitation. Alternate arrangements तुम्ही म्हटला टॅक्सी बंद झाल्या ते कशी करपाची गेला ते एअरपोर्ट टू सी लास्ट टायम त्यांनी स्ट्रायक केल्ले तुवें पयला कदंबान वेवस्थीत सर्विसीस दिवन आमी मॅनेज केले कोणाक स्टँडर्ड दवरुना नंबर 1 कितें जाल्यार कदंबा येता टू द रेस्क्यू पॅन्डमिक जालें कदंबा येता आय कॉम्प्लिमेंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन मेनी टायम्स वी कंडेम देम दे नॉट मेकिंग प्रॉफिट. It is a public utility. Every time and out of everything you should not seek profit. At the same time, I was very happy yesterday United Taximen Association जे एअरपोर्टार टॅक्सी ऑपरेट करता तेणी म्हाका येवन सांगले तेंचे कमिटी ना तर 10 जाण चलयता ते इलेक्शन जावपाचें आहा 10-12 जाणांनी तेणी जे कमिटी चलयता तेणी येवन सांगले आमी स्ट्रायकाक पार्टिसिपेट जायना आमी टुरिजम सफर करपाना आणि प्लीज आमकां प्रोटेक्ट कर आमच्यो गाडी बीन फोडल्यात ते आयसोलेटेड प्लेस करून हे नॉर्थाचे टॅक्सीवाले आहा ते तेंच्यो गाडी फोडटले फोडपाची प्रयत्न करतले पूण हे फावटी आमी सारके स्ट्रिक्ट येतले आनी टॅक्सीवालो खंयचो इनवॉल्व आहा म्हूण कळल्यार तेंची परमीट जी कॅन्सील जातली परत आमी इश्यू करपाना असले वायलन्स केले दोज हू डू वायलन्स वी वील नॉट ओनली कॅन्सील द परमीट वील सी दॅट फॉर द नेक्स्ट 5 years they don't get a permit. We are ready, as I said, Delhi Festival when I had a press conference. Within 2 weeks we are ready, fully ready. Within 2 weeks we are starting. They are saying that the agitation will continue no matter whatever happens. Hamka arrest nahi karta, hamka their demand is there. I have listened to some of the speeches. You must have listened. Very violent speeches, giving call for violence, which is very bad. That's why PTAG asked for the arrest also. You must have read in the newspapers. So we don't want to go to that level. I somehow am hoping against hope that better sense will prevail. की ते सारखे सेन्सान येवन कितें योग्य ते करतले आनी असले वायलन्स बीन करपा वचपाना बट इफ दे अटेम्प्ट टू डू एनीथिंग देन लॉ विल टेक इट्स कोर्स. Yes, of course. If they don't install the meter and if they don't go as per the rules, thereafter monitoring and automatically permit will be cancelled. Minister, one of them is that when fines are imposed, traffic violations and which rank police officer can do? Is traffic constable what? No, it is defined. It is clearly. See, as far as my department is concerned, we are very clear. AMBI and MBI they fine करता. In the police, what happens sometimes they give. In the past, certain target was given. Now it is withdrawn. I think I'm not too sure. That is not my department. To issue the challenge. So now it is given for violation of not wearing the mask. Understood? म्हणून बघ काय पॉलिटिशियन्स सपोर्टाचा म्हणटा ती खबर तरी ते तुका चड खबर आहा माझ्याहून चड तुका खबर आहा. आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू. No, I wanted one clarification. Day before yesterday, we were talking about federal structure. In the federal structure, state has got whether to enforce the. No. They have not given us. See, there are certain categories where they have given us a leverage 500 to 3,000. Most of it, 500 to 2,000. I mean, minimum 500 is the drunken driving. In the as per the new act, we have no leverage. 10,000 to 10,000 fine. And when a vehicle to भितर एक रिस्क का दौरपा जाय, all that is there as per the. मिनिस्टर जेन्ना फायन्स इन्फोर्स केले ना तेन्ना पयली ऑपोजिशन लिडरान तुमकां कितें सांगलें इन्फोर्स करून नाका तेन्ना तुमी तेचेर बरी टिका केली ऑपोजिशन लिडराचो आनी मागीर जेन्ना पार्टी प्रेसिडेंटान सांगलें तेन्ना तुमी ते होल्डार दवरले. सो हेजे लोकांक रॉंग मेसेज कशी वचून दिसता तुमी ऑपोजिशनाक कन्सिडर करिना. No, absolutely not. हांवें तेन्ना कितें म्हणलें we are a federating structure. We within our powers we can do what we have to do. And when the center passes a certain law, we have to follow it in letter and spirit. Now we have not said we are not following it. Therefore we have notified it. See, technically we are correct. We have ensured that. I have ensured that technically. Only we have kept it in abeyance.
because of the pandemic situation and bad condition of road. So why don't you all write to ask the PWD minister, sir, concerned department, saying that Baba रस्ते पण जाते बरं झालं बऱ्या प्रमाणात सारख्या झाला सगळ्या त्यात दोष नाही. म्हणून अनेक तुम्ही मोठा वेहिकल त्यांना इम्प्लिमेंट करा पण टेक स्ट्रिक्ट ऍक्शन ऑन दोज हू आर युजिंग मोबाईल. आता पहिली तर उलटा आता हे टेक्स्ट वाय यू नो रायडिंग द मोटरबाइक अँड ड्रायव्हिंग द कार इट इज व्हेरी एक्सिडेंट एव्हरीथिंग बिकॉज ऑफ दॅट. इतक्या लोक सो मेनी पीपल थाउजंड्स ऑफ पीपल आर युजिंग मोबाईल. तांचे मात्र स्ट्रिक्टली एव्हरीथिंग लॉ कॅनॉट करेक्ट एंड वी एज अथॉरिटीज कॅनॉट करेक्ट. असे लोक बाजारात धंदो पळयतले मोदी पाक करतले सगळे तुम्ही ब्लॉक जातो कितें भाजी हाडपाक गेले पळय तुस मार्केटान कितें जाता तें 4-5 जाण रावता पकाय करून इट इज फेअर बट आवर पीपल डू इट नो हू इज डुईंग इट आवर ओन पीपल. कितले म्हण शिकयतलो शिकून यू कॅन टेक अ हॉर्स टू द वॉटर बट यू कॅनॉट आस्क टू ड्रिंक द वॉटर. You will welcome more education. No, listen, I will tell you one thing. Goa, don't forget, it is a very small state, half a size of a district. आता एक हाडला तेच बारीक पडला जाणा सो आनी उलयनाका आनी हाडल्यार ओली कन्फ्युजन जातलें. देर विल बी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन एंड ऑल विल डाय इन द कॉम्पिटिशन. नोबडी विल सर्वाइव. फाटी एक कंप्लेन आपले कट्टले कमिशन नासतना चलयताले बाबा आमी एक्शन घेतले न्ही मागीर एक्शन घेतले बंद जालें. दे वर फ्लाइंग काइट्स ट्राइंग टू टेस्ट अस. टॅक्सी एसोसिएशन एक कट्टले विल बी अलाउड. टॅक्सी एसोसिएशन आता स्ट्रायक करा ते कट्टले तांकां अलाउड. ऑफकोर्स इफ दे कम अप विथ दे लोकल्स न्हू तेंचे ओन काडटा जाल्यार ऑटोमॅटीक ते दुसरे आहा तेंय बंद पडटले न्हू. काड म्हणून सांगलें आमी वयल्यान एसिस्टंट दिता म्हणून सांगलां. आय एम प्रिपेर्ड टू फंड देम बिकॉज if you have कितें म्हणटा ते पॅथॉलॉजिकल प्रॉब्लेम DNA इज नॉट रायट गोवा मायल्स नाकाच जाल्यार तुमी तुमची DNA चेंज करा मरे. तुमी तुमचे टर्म आमी वयल्यान फंडींग करता. डायरेक्टर मेळटा म्हणून मातशें मोव आहा थिंगा फोंडपाचें न्हू. वचोन थिंगा नाका जाल्ली बिहेवियर करून मिसबिहेव करून सगळे 5 जाण यो म्हणल्यार 50 जाण भितर घेवप आनी पॅन्डेमीक टायम इट इज नॉट करेक्ट. सो इट इज बेटर डायरेक्टर एवॉइड्स इट बाय नॉट मिटींग वेन देर इज रावडी बिहेवियर. So you are right in what your director is. So you say what your director has. Of course, he is absolutely right. He has to protect himself also. If he protects himself, he can protect others. KTC. Huh? No. From 25th 11/2020 was the order. It is in force from up till 24th May 2021. Huh? Yeah, you can extend it also. Anything new in KTC? New is electrical buses which have come, which make no noise, no pollution, no destruction of the environment. Because these drivers and all are all locals. Yeah, most of them. 100%. In fact, there is competition. People want to drive those buses because your health will be better. There is no noise, smooth. प्रायव्हेट बसीस घेतल्या पण लोकांक काणकोण सायडीच्यो घेवपाचे आमी एडवान्स स्टेज नेगोशिएशन पावला. आतां परत तांकां बसोवन आमी फायनलायज करून चलयता. There are totally almost 140 buses now. 84 buses. 184, sorry. 184 buses only on those 2 routes. So, but as a pilot case, we will operate those 2 routes. तेजेर कितें जातलें शिस्तान टायम टू टायम सारके रुटार तीच बस वयतली. कित्याक कॉम्पिटिशन आसपाना न्हू. नाल्यार तुमी कितें पळयता कदंबा रिकामी वयता प्रायवेटची कार वयता सारकी तेंचे भितरूच सेटींग जातालें. सेटींग जावपाना. Ponda, Penjing, and Kankon, Margao. The entire route. See, सध्या आम्ही हाडलेले त्याचे 11 चलता
कित्याक एक आमकां मातशें अडचण जाला हेजी चार्जिंग स्टेशनांची. Charging station, they are, I think within 2 weeks, the charging station also will be ready. So all will operate because we have to welcome more buses which are also going to come. Hoy. थोडं भितर करचें. इलेक्ट्रिकल बस ड्रायव्हर Huh? इलेक्ट्रिकल बस ड्रायव्हर आसा एडिशनल स्कील उलय काय Normal. Yeah, thanks. Yeah, thank you very much. Yeah.